let me tell you, ithi ndikuxelele there are people on this planet Earth kukhona abantu apha emhlabeni that listens to God, abamamela uThixo that they understand abaqondisisayo what they own is not their own, ukuthi lento bayiphetheyo akusiyo yabo but they are the steward, nje bangabo nje and they are bayinakekelayo managing it. ngokuba They bayayinakekela belongs to God. If yenkosi God comes and wants it, ukuba uThixo uyafika they uyayifuna release them without hesitation. bayikhulula I see people releasing things for you. ndibona abantu bekhulula izinto bezikhululela wena. May Jehovah be lifted up ingayinkosi iphakanyiswe in Jesus' name. ngegama likaYesu. Let me tell you another thing. ithi ngixele enye into The Lord is impressing in my spirit. uThixo ayinyanzela becinezela We are going emoyeni to wami. marry people here. sokutshatisa abantu apha. Jesus, Get ready. zilungiseleleni Hambani lothungisa. hambani uthungisa. Siyachatisa, siyachatisa, siyachatisa. Jesus, Enesi siguqukile. and we have changed. Re sokologile. Sesiguqukile Ha re tsamaye ka matsogo lenyalong. asihambe njengezandla emtshatweni. We bring presents. Sisa nje i-present. Can somebody lilizela? Can somebody nje umuntu lilizela? angalilizela. Ah, I'll somebody change. lilizela. Can I hear lilizeli? Mandive nje abantu belilizela. It's a sign Luphawu it's going to happen iyokwenzakala in Jesus' name. ngegama likaYesu. We're going to the time of worship again Siya nje kwixesha lendumiso kwakhona and allow the Lord as you have allowed him sivumele inkosi njengoba sesiyivumele and just go before the presence of the Lord. siye phambi kwebukhona We kaThixo. lift up our hands again Siphambisa izandla zethu kwakhona and we magnify him. bese simbabaza. And then at the end of the worship song, Emveni nje kondumiso I will ask him for Nisimakashi to come and share the word, sizocela nje umfundisi maqhasho azaze shumayele izwi. and then we are going to thank the Lord. Emveni koko sibe sibulela uThixo. I told the church there's no program Ndixele ibandla kho program and we don't have time to go out, asinalo ixesha lokuphuma and we are not intending to do the whole night. asijonganga ukwenza ubusuku bonke. We came to do what we feel we have done it, and we thank God Sizokwenza nje sukuva ngathi sikwenzile bese sibulela uThixo and we bless the Lord bese sibulela nje uThixo. as you give us a worshiping song. Jesus. Yeah.
kimi, hlala kimi, nami ngihlale kuwe. Umthandazo, umthandazo, yiwo lowo. Usikhokhele Thixo wethu namandla, kekho njengawe, kekho linganiswa nawe. Baba namandla, imisebenzi yakho ayilinganiswa neyam. Moya wethu oyingcwele, ebusuku nje sisendlini yakho yokuthandaza. Moya oyingcwele, sincede Thixo, sincede kumkani, masingaphuma endleleni yakho. Sikhokhele, usibambe ngesandla sakho. Baba wethu oyingcwele, Thixo olungileyo, uthembekile, akekho linganiswa nawe. Kwinto zonke wena uhlala ukhona. Nkulunkulu wethu namandla, siyabonga. Sithe Nkosi sisaya ezwini lakho, sizawuva uthetha kwakho. Baba namandla, uthembekile. Baba namandla, siyazi wena Nkulunkulu wethu angekho ushiye sisafana nakuqala. Baba namandla, likhona utshintsho ozawulenza kuyo le ndawo. Uthembekile Baba, siyabonga ngegama lenkosi Yesu Kristu Thixo wethu. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Glory to Jesus. Ngibulise egameni elihle lenkosi uJesu. Ke dumedise lebitsong le letle la morena rona Jesu Kriste. Ngiyabulisa egameni elihle lenkosi uJesu. Ke a le dumedisa ka lebitso la Jesu Kriste. Bulisa utata Ke dumedise ntate egameni elihle lenkosi uJesu. lebitsong le letle la morena Jesu, Tata wethu. ntate wa rona. Hallelujah. Amen. Ngibulise nomama noba ningamboni ke. Ke dumedise mme le ha ke sa mmone. Hallelujah. Amen. Kodwa ethembeni uright apha khoyo. Empa ke tshepile hore o Hallelujah. lokile mateng. Ngibulisa umamfundisi umamaqhashu. Ke dumedise mama moruti maqashu Egameni elihle lenkosi uJesu. lebitsong le letle la morena Ngibulisa Jesu. bomama bonke, Ke dumedise bomme kaofela, otata bonke, bontate kaofela, brother, abantwana be-Sunday school. bana ba Sunday school le baruti. Hallelujah. Amen. 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 Izawucela nje ukwenza nje inkonzo encinci. Ke tla kopa fela ho etsa tshebeletso e nyane fela, Inkulu kodwa kuthini. e kgolo empa ho Hallelujah. Modimo. Hallelujah. Amen. Ngokukhawuleza before nje siye ezwini lenkosi. Ka potlako pele ke tla lentswe la Hallelujah. Modimo. Amen. Izwi ke lenkosi Lentswe la Modimo he lithi ke ngexesha le re ka nako elivakaliswa ngalo. e le utlwahalang ka lona Lelona xesha li-right. ke yona nako e lokileng. Alikho elinye elibekelwe lona. Ha hona nako e nngwe e leng Kodwa hore le nge- betswe, Ngexesha empa ka nako elivakaliswe ngalo. e bang le utlwisitswe ka lona ka Lelona yona ke lona, lilungile. ke yona nako e lokileng. Hallelujah. Ngokuzithoba okukhulu Ka ho ikokobetsa ho holo, ngifuna ucela umfo wethu ke kopa ho kopa abuti wa rona ya hona mona, ngokuzithoba nje asondele ka ngaphambili. ho ikokobetsa hore a atamele. Khe ndifuna ukuthi afumane le nto sinayo, Ke batla fela a fumane ntho e ne re nang le yona, siyishere. re e abele. Hallelujah. Amen. Ngokuzithoba nje Ka boikokobetso eze nje ngaphambili. a tle fela ka pele. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Make zapha phambi kwamapha nje. Hallelujah.
Haleluya. Ngicela ume nje apha bafu. Ke kopa fela o eme mona Ujonga apha kumi. o shebe ka ho nna ka mona. Haleluya. Amen. Ngicela nje sisikhuphe nje isandla ukuthi Kopa fela. haleluya. Amen. Nje into endizayibuza kancinci Ntho e ke tla e botsa hanyane fela apha kuwe. ho wena mona. Ingaba uJesu uyamdinga? Amen. Jesu wa mo hloka na? Amen. Haleluya. Ndifuna ke icace nje kakuhle uba kutheni ndimbuza. Hore na hobane ke mmotsa. Ndimbuza funeka isuke kuye Ke mmotsa hoba e tlameha tswa ho yena. ngoba i-problem siyakwazi ubanika Hoba bothata re kgona ho ba fa kanti ayikho kubo. athe ha iyo ho bona. Xa mhlambe kukho omnye othi wamamkela uJesu Ha mohlomong a re e mong athi a o yena mametse nanda Jesu. amkelisi A re a ile la mkalang amohisa yena. yayingekafiki loo nto kuwe. Nna ke ne ke soka ke fihla moo. Ingabe uyamthanda uJesu? Wa mo rata Jesu. Haleluya. Amen. Haleluya. Uyamfuna yena? Wa mo batla na yena. Haleluya. Makhe simshayele isandla. Ha re mo shapele matsoho. Haleluya. Amen. Endizakucela nje E kopa fela. phakamisele nje isandla saseright. Letsoho la hao le letona. Haleluya. Ndicela ibe nguye futhi siphakamise ungaseki. Ndicela ibe nguye ozawutsho singamncedisi. Ke kopa ebe yena a tla bua re Hallelujah. ska bua le yena. Ngicela uthi apha emveni kwami undilandele nje ube usithi inkosi uJesu. Uyawuthetha apha emveni kwami ithi inkosi uJesu. Thetha ungesabi Nkosi uJesu. namhlanje Namhlanje ndiyakwamkela ndiyakwamkela iba inkosi uba inkosi engumsindisi ngumsindisi empilweni yami. empilweni yami. Thatha ubomi bam Thatha ubomi bam ubuqoqe ubuqoqo Thixo wami. Thixo wami. Impilo yami Impilo yami kuba iphethwe ndim ubiphethwe ndim iyaduka ngoko ndiyinikela kuwe. kondiyinikela kuwo. Xolela izono zam Xolela izono zam endizaziyo endizaziyo nendingazaziyo. nendingazazi. Iba ngumsindisi Uba lusindiso wempilo yami. wempilo yami. Bambe ngesandla sakho Bamsindisi ungandiyeki ungandiyeki ndihambe nawe. ndihambe nawe. Ndikhombisa indlela Khombisa indlela ndingazihambeli. ungazihambeli. Iba ngumkhokheli Uba ngumkhokheli ebomini bam ebomini bam. ngegama lenkosi uJesu. Ngegama lenkosi uJesu. Amen. Amen. Asimqhwabele isandla ungene into kebakhona la. Cela usondele nje. Cela usondele. Phamisa izandla zakho zoyi-2. Baba Jesu uNkulunkulu somandla. uNkulunkulu namandla onke. Wazi wena ngempilo yakhe. Moyo namandla onke. Thi wena Thixo ngesoni esinye esithi sikwamkele amazulu ema onke ngenyawo aqhwaba izandla ebulela ubomi obuzuziwe ekulahlekeni. Babona amandla onke uthembekile Jesu. Baba tshintsha impilo yakhe. Tshintshe Thixo namandla onke. Tshintshe uNkulunkulu mncede. uNkulunkulu namandla onke mncede. Moyo namandla senguyelo sezile ngokwakhe. Mkhuphe moya ingcwele. Mkhuphe bubini. Msuse bugqwayibeni. uNkulunkulu othembekileyo menze umntwana wakho. Menze Nkosi yethu abambelele Thixo namandla. Susa kwanto emhluphayo. Susa kwanto embambezelayo. Menze Nkosi yethu elungile. Vula amehlo akhe. Vula amehlo akhe moya ingcwele. Ncede Thixo namandla egameni elihle lenkosi uJesu. Uthembekile Baba. Amen. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Makhe siqhwabele umoya ingcwele izandla. Asimqhwabele kakhulu. Yes Lord. Asimqhwabele kakhulu. Asimqhwabele ngamandla. Asimshayeleni ngamandla. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. Yes Lord. Hallelujah. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. Hlalibuya ilibo lethu obewulungile na. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. uJesu uyabuya. Hlalibuya
sibambe phaa abangcwele. Haleluya, haleluya. Andifuna ulibazisa ke lixesha lothandaza, ha ke batle ho nka nako ya thapelo, lixesha lothandaza, ke nako ya thapelo, lixesha lokuthandaza. ke nako ya thapelo. Kumele sithandazile, Re tlameha re rapele, kodwa ke uThixo uthanda ukuthi sithandaze after ethethile nathi. empa Modimo o rata hore re rapele ka morao ra bua le rona. Haleluya. Igama ke lam Lebitso la ka he ndibize njengehlobo, ndingumfundisi uMaqhashu ke moruti Maqhashu ose East o East phaya eVukas Search. mola Vuka Search. Haleluya, Amen, haleluya. amen. Ngokuhlala ke ndisekotas. Ka ho dula he ke Kotas. Haleluya. Amen. Siqhuba umsebenzi kaThixo ke kwapha. Re qhuba mosebetsi wa Modimo he mo. Haleluya. Amen. uThixo ke siyambonga bamkhulu, Modimo he re mo leboha mo ho. uyasinceda, Wa re thusa, hlale hamba nathi. o dula a tsamaya le rona. Isicelo nje sinye sesi Kopo fela e nngwe ke hore sinyamezelane, let us be patient for each other. then now sikwazi sigqibe nje ilizwi likaThixo. Re kgone fela hore re qete lentswe la After sizabe Modimo. sesisiya emthandazweni. Ka mora moo re tla thapelong. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Khona nje into endingayithetha ebalulekileyo. Ho na le ntho e ka e buang e bohlokwa. Ela xesha lika-12 Nako ela ya 12 libaluleke kakhulu. e bohlokwa haholo. Kulapho kwehluka khona Ke moo re arohanang ubusuku nolunye usuku. bosiu le bosiu bo bong. Haleluya. Amen. And nezinto ke zobumnyama Le dintho tsa lefifi ziyenzeka ngela xesha. di a etsahala he ka nako eo. Kulapho zenzeka kakhulu. Ke moo di etsahalang haholo. So kubalulekile Jwale ho bohlokwa ukuthi ngela xesha hore ka nako eo ibe lixesha lethu esithandaza ngalo, e be nako ya rona e re rapelang ka yona. sikwazi udisturba Re kgone ho sitisa nokudestroya le ho destroya imisebenzi kaSathane, mesebetsi ya Satane. because that time Hoba nako eo uSathane ubusy ngomkhosi wakhe. Satane o busy ena le basebeletsi ba hae. Kukhona ke into esingayi-understand, Ho na le ntho re sa utlwising, esingayi-understand ukuthi uSathane ke hore Satane unomkhosi, o na le basebeletsi, unomkhosi, o na le bokgosi, unomkhosi. Amen. o na le masole. Umkhosi wakhe Masole a hae wakwamoya, a moya, kodwa umoya ongcolile. empa ke moya o ditshila. Ukuze siqonde bangumkhosi, Hore re kgone ho bona hore ke masole. fumana xa uJesu Re fumana ha Jesu ephilisa indoda a phedisa monna ebanjwe ngamadimoni, a tshwerwe ke madimoni. xa ebuza kubo Ha a kuwo botsa ho ona ubana ningobani, hore na le bomang, bathi bona singumkhosi. ba re masole. Haleluya. Amen. Ngathi ningayibiza ngehlobo manje, E ka re nka e bitsa ka tsela ena. bathi silugqudululu. Amen. Amen. Bathi silugqudululu. Ba re bangata. Amen. Amen. Haleluya. Re mophato. Ndicapukela le ndawo uyibizanga ngamasotsha. Ke utlwa ke sa rate Uyibize ngamasotsha. taba ya hore Haleluya. ke bitse ka masola. Ha ke batla ho bitsa ka masola. Ya. So njengoba esithi silugqudululu utsho ukuthi bangumkhosi baninzi. Jwale ha ba re mophato, ba bolela hore ba bangata ke Kunento masola. engirhalela ukuthi siyazi. Hona le ntho e ke kgallang re e tsebe. As lama demoni emaninzi kanje. Jwale ka matimona a na le mangata hakana, Liyi-one le leng feela linomsebenzi walo. le nang le mosebetsi wa lona. Neliyi-one linomsebenzi walo. O le leng le nang le mosebetsi wa lona. Imisebenzi eyahlukeneyo. Mesebetsi e That is why fapafapaneng. ngo-12 fomana siyazi uba silwa kakhulu. Ke ka hoo ka 12 re tlameha re tsebe hore lona haholo. Sithandaze ngamandla. Re rapele ka matla. Because ithi xa uyifunda iBhayibhile, Ba e re Bibele ha o e bala, le ndoda monna enwa ibithi xa ibanjiwe ngulo mkhosi wamadimoni, e ne re ha tshwerwe ke masola ana matimona, ibinawo umoya wokuhlala emangcwabeni, o ne a na le moya wa ho dula which means mabitleng. kunedimoni elithanda amangcwaba. Ho bolelang hore o na le timona le ratang mabitla. Libe khona ebekwazi nokuziphala zimosha zisike.
Ho be le nako eo a Utsho neng ukuthi a ingwa- a- kukhona a- a- idimoni a- a- elithanda ukuthi mazikrazulela impahla Ka mantswe a mang, ho alimazuzini. na le demona le le ratang hore a itabolele diaparo. Kwayona ithi ke nokuhlala ezintabeni. Jwale le yona e ne na le hore Ngamanye a dule amagama dithabeng. likhona elithanda ukuhlala ezintabeni. Jwale ho na le demona la ho dula le metsa hore a dule Ngoku dithabeng. akakwazi ukuzicontrola. Jwale ha kgone ho itaola. Wenza intando yamadimoni. O etsa thato ya madimona. Akazenzi kodwa ucontrolwa ngamadimoni. Ha iketse empa o etswa ke madimona. Hallelujah. Amen. So which means ngela xesha Ho bolelang hore ka nako eo umoya wobumnyama xa usebenza moya wa ditshila ha o sebetsa, amadimoni wonke ayasebenza madimona kaofela a sebetsa, and enza into ezahlukene. mme a etsa dintho tse fapafapaneng. Hallelujah. Amen. So that is why ndisithi Jwale ke ka hoo ke reng uba sizofunda iBhayibhile ha re tlo bala Bebele, cela nje sinyamezele ke kopa fela After yona. ka mora moo sizobe sesisiya ke emthandazweni. re tlo ya thabeng. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Incwadi esawufunda kuyo Buka e re tlo balang ho yona, incwadi kaDaniel chapter 10 buka ya Daniel chapter 10, sizofunda apart from verse 7. re tlo bala verse 7. Asizibabade kakhulu Re kuyo. tlo ba batelela haholo ho yona, Sizawuhamba sime nje re tla tsamaya fela re eme moo. sibuye siye kwiRevelation Re ho Revelation chapter 4 chapter 4, sifunde ivesi ezimbalwa re bale nakuyo. fela ditemana tse nyane, Sibe- mmalwa. sibe sesiyathandaza. ebe re a rapela. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Ndizocela osifumene asifundele. Ke tlo kopa fela ya ifumaneng ha re balle. Hallelujah. Verse 7. Mna Daniel ndawubona ndedwa umbono lowo. Ehe. Amadoda abenam akawubonanga umbono. Ndawubona ndodwa umbono. But amadoda ayenam sangawubona. Okay? Kodwa awelwa kukugubha okukhulu. Ehe. Abaleka azimele. Abanokoyika. Aba le Asuke abaleka. a tloha a baleha. Okay? Iza. Verse 8. Mna ndasala ndedwa. Ndashiyeka ndodwa iza. Ndayibona le mbonakalo inkulu. Ndawubona lo mbono uqhubeka sensele ndodwa. Ka e bona pono ena e tswela pele ke santse ke setse ke le moo. Ndaphelelwa ngamandla. Njengokuba bebalekile bona Jwale ka ha ba balehile, bafikelwe kukoyika ba fihletswe ke tshaba, babaleka ba baleha, kodwa mna ndiphelelwe ngamandla. empa nna ke felletswe ke Ewe matla. masana. Nebala lobuso bam lasuka lajika lonakala kum. Ehe. Ndaphelelwa ngamandla. Ewe. Verse 9. Ndasiva isandi samazwi ayo. Ndeva ivoice. Ka utlwa lentswe, Le voice yabe seyisehla phezu kwami. Ewe. lentswe lena la Masana. thoa hodimana. Eh. Ndasiva isandi samazwi ayo. Eh. Ndakusiva ke isandi samazwi ayo ndawa mna. Ehe. Ndawa isiduli ngobuso ubuso bam bubheke emhlabeni. Ndawa ngobuso emhlabeni. Yes. Indoda iyamkhuthaza uDaniel. Ehe. Verse number 10. Yes. Ndeva naso isandla sindichukumisa. Ehe. Sandimisa ngamadolo am nangentende zezandla zam. Phezu kokuba bendiwe ngobuso Ke kodwa santse ndeva isandla simphakamisa. ke wele ka sefahleho, empa ka utlwa Ndabe se- letsoho le mphamisa. Ndabe sendiguga ngamadolo Yaba ke kgumama ka mangwele, kodwa uvukoku ndabe sendivukile. empa ke ne ke se ke tswile, Ndive isandla ke utlwile letsoho esiye sandivusa. le ileng la Okay? ntsosa. Iza. Sandimisa ngamadolo am nangentende zezandla zam Ehe. ezihexayo. Yes. Yathi kum, Mm. Daniel, Mhm. ndoda inqwenelekayo. Ndoda enqwenelekayo. Which means Ho bolelang hore xa kuthethwa ngokunqwenelwa ha re bua ka kuthethwa ngofunwa, ka ho lakatsiwa, re bua ka ho batlwa, ngokudingwa, ho batlwa, ho hlokwa, ndoda edingekayo. monna ya hlokahalang. Tsho ukuthi uDaniel lo Ho bolelang hore Daniel enwa emehlweni kaThixo mahlong a modimo uhleli edingeka. o dutse a ntse a hlokahala. Sikhona isizathu Ho na le lebaka esenza ukuthi makadingeke. le etsang hore a hlokahale.
That is why uThixo ke ka hoo athi Modimo xa ezawuthetha e naye re ha a bua le yena kodwa amdinge yedwa a mo hloke a le mong engamfuni nabantu, a se ka mmatla le batho because zikhona izinto goba hona le dintho ekumele zenzeke tse tlhokang ho etsagala bengekho abanye ba le abantu, siko batho ba bang kodwa uzokwazi ubuya empa o tla kgona ho kgutla uthethe ngezinto ezenzekile o tla kgona ho kgutla o bua ka ntho tse ezenzeke etsahetseng kuwe tse etsahetseng ho wena bengekho abantu. ba le siko batho Okay, isa qhubekela lo verse. ndoda inqwenelekayo Eh, waqonde amazwi endiwathetha kuwe wazi lamazwi ndiwathetha kuwe yiza, ume endaweni yokuma kwakho because khona indawo efuneka umile kuyo. goba ho na le tulo o tlamehang o eme ho Then now yona after ndithethe ka nawe, mora hore ke bue le wena ime endaweni efana uba mawume kuyo. ema tuleng eo tshwanetseng ho ema ho yona Okay, isa futhi. kuba ndithunyiwe ngokunje kuwe ithe yakulithetha kum elo lizwi ndesuka ndema ndithuthumela Ithe isawuthetha elo lizwi itse ha le qeta ho bua lentswe leo ndasuke ndema ka ndisoyika. phahama ka ema ke thuthumela Ewe, yathi kum musa koyika Daniel musa ukuyika. Ewe, kuba kususela kumhla wokuqala owayinikelayo inhliziyo yakho ekuqondeni nasekuzithobeni phambi koThixo wakho nasekuzithobeni phambi koThixo. Ewe, aviwa amazwi akho aviwa amazwi akho ekuzithobeni kwakho, ho ikokobetseng ha hao amazwi akho mantswe a hao a utlwiwa bamba apha. e tshware fela moo Khawuleza ubheke pha kwiRevelation chapter 4. Revelation chapter 4 Nansi into endifuna ukuyithetha nawe. ke ena ntho e ke batlang ho e bua le wena Kwiintsuku esisuka kuzo matsatsing e re tswang ho ona okanti kwiveki esisuka kuzo kapa dibekeng tseo re tswang ho tsona sibe nexesha re bile le nako esiye sakhupha amazwi eo re ileng ra ntsha mantswe sawabhekisa kuThixo. ra shebisa modimo Ngokushiyana kwethu, ka ho fapafapana ha rona abanye bahleli 40 days, ba bang ba dutse 40 days abanye bahleli 30 days, ba bang ba dutse 30 days abanye bahlala 21 days, ba bang ba dutse 21 but days benamazwi empa abo bona le mantswe a bona abawabhekisa kuThixo. ao ba shebiseng modimo Ezi siyile kuye uThixo re santse re ile ho modimo sabhekisa amazwi ethu, ra shebisa mantswe a rona bakhona abaphendulekile, ho na le bakhona arabilweng sebephendulwe, ho na le ba seng ba arabile bakhona ho abasezawuphendulwa, na le ba ntseng ba tla kukhona ho na le ba abangekaphendulwa, soka ba arabilwa abangekayazi bazawuphendulwa ba nini. soka ba tseba ba Kodwa arabilwa impendulo yabo empa karabo tsa bona isendleleni, ya tla itseleng abanye seyikhona ba bang e se le teng but ayikezi kubo. empa ha e so fihle ho Nanku uDaniel, jwale Daniel ke no uDaniel ethetha kanje, o bua tjena awusuka naye ekuqaleni o tswa ho yena apha qalong kuye uchapter 10 ho chapter 10 usuka kuverse 1 ho tswa ho verse 1 uzawufumanisa ukuthi o fumana hore uDaniel Daniel wayenabazalwane hona na le bazalwane ekwi-fasting a itime dijo ezila ukudla. a itime dijo Ithi xa iqhubeka e re ha e tswela pele zangadle kwakudla, ha ka ba ja dijo even nenyama le nama ena engazange asele wayini, ha ka ka ba nwa kodwa letho wahlala empa a du ethandaza, a dula rapela uthandaza o nabazalwane rapela le baena behleli ba dutse njengebandla. jwale ka kereke But now empa jwale apha emthandazweni thapelo mona kukhona izinto hona le dintho uThixo azivezayo Modimo a di hlahisang eziqhubeka ha ngokuthandaza. tswela pele a Kube rapela khona izinto ho esizibonayo ba le dintho tse abanye senelwang bangaziboni, ba bang ba sa di senoleng kuzothi ekugqibeleni e re qetellong kube khona ababona izinto, ho be le batho ba bona kuzothi dintho. sekuphelile Ha o fihla abanye qeta, babona ba bang ba bone izinto, kuthi dintho. kuphakathi o re abanye bayabona, e le hare ba bang ba bona kwasekuqaleni peleng baqale babona. qalong ba But bona uDaniel ke thetha Daniel a bua kwizinto zonke dintho tsohle njengoba besihleli jwale ka ha re be re dutse sisonke re dutse re le kaofela sizila ukudla re time dijo for 3 weeks. 3 weeks Into kaofela endiyibonile ntho e ke e boneng nina niyibonanga, lona ha la e bona because khona izinto esizibonayo goba hona le dintho tse re di bonang. zingabonwa ngabanye abantu, di sa bonwe ke batho khona ba into bang ezibonwa nguwe hona le dintho tse bonwang ke wena zingabonwa ngabanye ba bang abantu. ba sa di bone Mamela into eyintlakayo, ntho e mmakatsang why uDaniel hobaneng Daniel esakhaza a santse a hlalosa a esabaxelela ba jwetsa ukuthi endiyibonile hore e ke e boneng nina niyibonanga, lona ha la e bona kodwa baqala ngokubabaleka, empa ba qala ba baleng bafikelwa koyika, ba fihlelwa ke babe thaba sebeyabaleka. ba baleya Kunezinto ho na le dintho ezizawukwenzeka tse tla etsahalang after this 40 days fasting, ka mora 40 days wa dinero ezizawuvela tse tla etsahang awuqala uziveze ebantwini, baqala baqala abantu ha o babaleka. hlahisa batho ba baleye
mamela Listen, sawuzama ukuthi nje nikhawuleze ke tla leka hore ke etse ka pele. sawuzama nje ukuthi Ke nikhawuleze tla leka hore ke etse ka potlako. uba ukwi-fasting Ha o le o itime dijo, uthi umatthew o re Mateo xa ethetha ha bua Paul chapter 6 ho chapter 6 athi a re xa sithandaza ha re rapela, masingene kwindlwana ha re ke re okanye kene kwiiroom zethu dikamareng tsa okanye rona emagumbini wethu kapa sephiring sa rona, sivala ukala re kwale monyako, sithethe re bue nothixo wethu le modimo wa rona. wena wedwa Wena o le mong uthethe nothixo o wakho bue le modimo wa hao obona emfihlakalweni a bonang sephiring. athi nje masebona Jwale emfihlakalweni ka ha bona sephiring abonile akwenze kuhleni a o etse hantle, a o etse hantle abeke pontsheng. emehlweni wabantu A o etse hantle pontsheng ya batho ba bang. ukhona apha sinqanda khona Ho na le mo re thibang apha teng, silungisa ba khona re lokisang teng, indlela yokuthandaza tsela ya ho rapela. ujesu luthetha kuye Jesu ena o bua ho yena, uthi uba o re sithandaza ha re rapela, masingahambi sisima kwii-street corners a re se ke ra tsamaya re ema sizibabaze khoneng, thina re ipona rona, singabi ngabahananisi re ska ba jwalo ka baikaketsi, singabi ngabahananisi re ska ba jwalo ka uthi baikaketsi. ngoba bona O re ho ba bona sebewufincile umvuzo ba wabo se ba fumane bathi phuputso wa bona, thina empa rona indlela amasenze ngayo tsela ya re tlamehile re etse ka yona, uyasibonisa uba senze njani wa re bontsha hore re etse jwang. asawugqiba Ha qeta, uthi ke after o umthandazo re ka mora thapelo there is a reward ho na le moputso esizoyifumana o re tlo fumana ngenxa ka yomthandazo baka la wethu thapelo nendlela esithandaze le tsela ngayo ya ho rapelang ka yona. bathi bonaba Empa bona bangabahypocrate bana bona baikaketsi sebewufincile ba se ba fumane owabo umvuzo moputso wa bona. halleluya Amen. khona indlela zokuthandaza Ho na le tsela tsa ho rapela. awunakwazi ukwi-fasting O ke kwa tseba hore I know sesidlulile ku ke a tseba fasting se re yethu. fihlile ho thapelo. Sesidlulile ku fasting. Re a tseba se re fihlile thapelo ya ho itima dijo. njengoba ukwi-fasting O le thapelo ya ho itima dijo tjena. uvumele O dumele ukuthi hore kube khona i-invitation ho be le invitation ezabe imemela wena e tla memelwang wena. kwiindawo ezifana nezo-KFC Tulo tse tshwana le KFC, ezifana nezindawo ezikudliwa kuzo kamnandi bo spare. kodwa ya khona kospe uphinde u-expect ukuthi O be o lebella hore as ukwi-fasting o le o itime dijo, uzawukwazi o uhlala tla kgona ho- nofriend wakho le motswalle wa although hao usemthandazweni o le thapelong. ubukele sidla O mo shebella because a- a- usathana hobane Satane unendlela zothemtha umntwana o kathixo na le tsela tsa ho leka ngwana modimo. understand lord Ha re utlwisisi ntho e, no asi-understand ha re utlwisisi. mamela ndixelele Mameleng, mamela uxelele Mameleng. usathana xa efuna ukuthemtha Satane ha batla ho leka, uzisa lo mntu angazange akwazi ukukucacela o tlisa motho enwa a na sekang a o rata, akwenzele into angasoze akwenzele yona a o etse ntho e a kekeng a o etsa because yona. ufuna ukukususa kule Hoba ndawo kuyo o batla ho tlosa ntho tulong ena mamela o leng ho uthini othunyiwe kudaniel yona. Modimo o romile ho Lo- Daniel, lona othunywe kudaniel eno a ronngweng ho Daniel, uthi kuye xa ethetha naye o re ha bua le yena, kule ndawo ume kuyo tulong ena o eme ho yona, ima kule ndawo ume kuyo tsitsa o ema ho yona, uzokwazi umamele kakuhle le nto ezawuxelela o yona kgona ho mamela hantle ntho e leng ka o jwetsa yona. because wena uyindoda elungile Yona monna ya lokileng, elulungeleyo olubizo ya loketseng pitso ena. uthixo kuna-something afuna ukwenzisa Modimo o na le yona ntho a batlang ho etsisa yona. isizathu soba kube nje Lebaka ho be tjena, udanieli yindoda Daniel ke monna ekwazi uinterpreta a kgona ho amaphupho interpreta dipono, uinterpreta imibono a kgona ho interpreta so dipono. now uyindlela Jwale kathixo ke yona tsela ya modimo. umsebenzi kathixo wenzeka lula Mosebetsi wa modimo o etsa because bonolo. uyakwazi ucacisa Hoba o kgona umsebenzi ho kathixo hlalosa mosebetsi wa modimo. halleluya Amen. halleluya Amen. you see ithi le nto E re nthwena after uthandaza uthixo ka mora ho rapela modimo, unyanisekile uthixo modimo umkholisa uthixo o tla ho yena ka nnete. kunezinto oye uzibone Ho na le dintho tseo o di bonang ezingakhange zibonwe ngabanye tse abantu sa kang tsa bonwa ke batho, ezingenabonwa ngabanye tse abantu kekeng tsa bonwa ke batho. mamela uthini yohane xa ethetha la Mamela Johane o reng ha bua mona, apha encwadini erevelation ha bua mona bukeng ya esi Revelation. masizoyifunda Jwale ka re tlo e bala, ndicela ufunde mama qhasha ngokhawuleza ke kopa o bale fela ka potlako. chapter 4 verse 1 wehle na Revelation chapter 4 verse 1. verse 1 yeah hlokondaba umbono wezulu. yes Verse 1 emva koko ndabona nangomnyango uvulekile emveni kwazo zonke izinto ndabe sengibona umnyango wezulu uvulekile
Mamela. Mamela. Uthini? Uthi yena Uri, after these 3 weeks ka mora beke tsena tse tharo, into endiyibonile anikwazanga ukuyibona nina. ntho eo ke e boneng lona ha la Ithi kgona ho e baqala bona. baphathwa koyika Ya ba qala ho babe tsoha sebeyabaleka. ba baleya. Ithi kwakhona kwayena E re le ena wasuke wawa ngobuso phezu komhlaba a wa ka sefahleho hodima as lefatshe. ewile Jwale ka ha o ile weva isandla sehla phezu kwakhe a utlwa letsoho sabe le theohela pele. siyamphakamisa La mo phahamisa. uba simphakamisa Ha le mo phahamisa sangakwazi ukuhlala kahle a se ka kgona ho dula hantle. because wayephethwe kukoyika naye Bona ke kodwa ke ukoyika thaba. kwakhe wayengangazela Maotwana a na uthixo thuthumela. sangavuma ukuthi makabaleke Modimo a ka ba mo dumela because hore a baleke. kuneento zakhe eziza Hoba kuye hona le ntho tsa hae tse etsang ho yena. ekungamele ukuthi makazibaleke Seo ba sa tlameha ho di baleha. ekufuneka zifike esendaweni elungile Tse tlamehang di mo fihlele but le now tulong e uthi nepahetseng. uyohane kweli cala le-revelation O re ha qala uthi emveni kwaso o zonke re ka izinto, mora tsona kaofela ntho kodwa tsena, ndalibona izulu ka bona lehodimo livulekile le bulehile. ewe masam umnyango uvulekile emazulwini. ya Ilizwi lokuqala endalivayo lalinjengexilongo lithetha nam, ya lisithi nyukela apha ndikubonisa izinto nyukela ngentla ezimele ukubakho emva kwezi. kukhona izinto ekufanele uba ndibonise zona Ho na le ntho tse ke tlamehang ho bontsha ekumele tsona, uba mazenzeke tse tlamehang ho etsahala emveni kwezi ka zinto. mora tsena. khona izinto esezenzekile Ho na le ntho emehlweni tse akho, seng di etsahetse he, but akuphelelanga empa ha wa fella moo. ezinye zimbi Tse ding dimpe, ezinye zintle tse ding dintle, but akuphelelanga empa ha wa fella moo. ithi le nto E re nthwena njengoba sithi nyukela ngentla ha a re nyolwela there is hodimo, something ho na le ntho that I want to show you e ke batlang ho bontsha yona. into ezizawukwenzeka Dintho tse tla etsahalang emveni kwezi ka mora tsena dintho. Lalinjengexilongo lithetha nam lisithi, nyukela apha ndikubonisa izinto ezimele ukubakho emva kwezi. ya Ndithe kwa oko ke ndaba kumoya, ndaqala ndangena emoyeni ewe nako kumi itroni emazulwini, phezu kwetroni uba kukho ohleliyo. uba sendijongile Ha ke shebile ndibona itrone emile ke bona drone e eme khona phakathi emazulwini hona ka hara mahodimo. umnyango lo uvulekile Lempati le bulehileng ube nezinto ezivelayo ho be le dintho tse hlayang ezingaqhelekanga emehlweni am tse sa tlwaelang mahlong a. uba zivela nje Ha di hlaha tjena kukhona ebendizibona hona tseo ne ke di bona, but now empa jwale nantsi ivoice isuka ngento lentswe ke lena le tswa hodimo, indisuse ezantsi le ntlosa tlase, ithi khawunyukele le re ngento a ke o nyolohe ka because hodimo. xa usezantsi Hoba ha o le fatshe awuzukwazi o uzibone ke ke ezinto wa di bona dintho tsena. kudingeka unyukele Ho hlokahala ngentla hore o ye ka hodimo, uzoboniswa o izinto kgona ho bontshwa dintho obukade tseo ungaziboni o sa di bone, nezinto ekumele zenzeke dintho tse tlamehang ho because etsahala. in your life Hobane bophelo ba hao kunezinto ekufuneka ho na le zenzeke dintho tse tlamehang ho but etsahala. now if ebuhlele ezantsi Empa jwale ha o di dutse fatshe, awukwazi ukuzibona into ezizakwenzeka ha o kgone ho kuwe di bona dintho tse because etsahalang. indawo ohleli kuyo Hobane tulo e dutse yona, ayisiyo indawo efama mawuhlale ha se yona tulo e tshwanetseng o dule ho yona. halleluya Haleluya. Waye lowo uhleliyo ukubonakala kwakhe Ya. efana nelitye leyabisi nelesadiyo. Ya. Waye umnyama wenze isangqa etroneni apho ufana nelesimarado ya ukubonakala kwawo. Kwaye kwenze isangqa etroneni Yes. apho itroni ezimashumi-24 kuthethwa ke apha nge-24 elders Ho bua ka baholo ba 24 worship uthixo day and night ba rorisa modimo bosibu le motshehare. ayidinwa Ha ba kgathale he, ayilambi ha ba kgathale, ha ba kgathale. ihleli inqula uthixo Ba tloha fela ba rorisa modimo. whatever evela ngezwi lengelosi Tsohle tse hlahang ka lentswe la lithi uba lenyeloi lilungile e re ha e lokile, zikale ziguqe phambi kwakhe uthixo ba qale ba kgumame ka phambi pela modimo. kwetrone zethule imiqhele Ka pela terone ba role dikefa tsa bona. zisuke zibeke phansi Ba di beha zibe fatshe. sezivuma sithi haleluya Di dumele di re haleluya haleluya, sithi haleluya. uphakeme Di re o phahame, o uphakeme phahame. umkhulu ngusimakade usomandla Umkhulu wena o modimo ya because matla ohle. ngumsebenzi eziwenzayo Hobane ke mosebetsi eo o day o and etsang. night Bosibu le motshehare. funda zethula imiqhele zibeke phansi zimana zimeme
zethula Zethula imiqhele, sibeke phansi sibeke phansi, simana njalo simemeza funda siyami. Oh Jesus. Nkosi. Verse number 4. Kwaye kwenze isanqa etroneni apho. Itrone ezima-28 Yeah. phezu kwetrone ezo ndabona amadoda amakhulu 28 ehleli ethiwe wambu ngengubo ezimhlophe Embathisiwe. enezithaba zegolide enhloko. Yeah. Is that? Verse 5. Nasetroneni apho kuphuma imibane nendudumo Yes. nezandi kuvutha izibane zomlilo ezisixhenxe phambi kwetrone Yeah. ezingabo omoya abasixhenxe bakaThixo. Phuma umoya abasixhenxe bakaThixo. Kunemibane echawuzayo. Yinto eyenza lento. ke eng e etsang nthwena Because if ever sidibene goba ha re kopane sisegameni elinye likaThixo re le lebitso le leng la sibiza Modimo, kuye sisonga re bitsa ho ena kaofela singqinelana naye re pakelana le yena sivumelana namazulu re dumellana le maodimo sivumelana noThixo re esemazulwini dumellana le modimo ya maodimo emilonyeni yethu melomong ya rona kuphuma umlilo ho tswa mollo kubonakala izinto esingaziboni ho bonahala ngamehlonyana dintho tse re sa di bone ka kodwa mahlo a xa sikumoya empa ha moya o feta zibonakala ngamehlo kamoya di bonahala ka kanti mahlo a moya. siwayithi ibhayibhile kubonakala imimoya esixhenxe ke ka ho bibele e reng ho bonahala memoya e imimoya kaThixo ke memoya ya modimo ayinabonakala xa usenyameni ke ke ya bonahala ha o le bathi xa thabeng. ukwamoya iyabonakala ha o le nameng ha o na bonahala empa ha o le moyeng o tla bonahala funda Isa Jesus. Verse 6. Eh, Phambi kwetrone kukho ulwandle legilasi Yeah. lufana nomkhenkce esazulwini setrone. Apho nasesanqeni setrone Yeah. kukho izinto eziphilileyo ezine zizele ngamehlo ngaphambili nangasemva. uYohane uthathwa esezantsi emhlabeni o nkiwa a le fatshe unyuselwa ngentla o nyolosetswa hodimo ukuze ayobona re a lo bona uba wayengasiwanga ha na sa iswa wayengenawukwazi ukuza naye irevelation o nna ke a tla le tshenong kodwa wathathwa esezantsi empa o ile a nkuwa lefatshe lithi ilizwi inyukela ngentla le re lentswe ndibonise izinto ekumele ukuthi zenzeke ke o bontshe dintho tse tlamang ho etsahala zizinto ekumele ukuthi mazenzeke ke dintho tse tlamang ho etsahala after siphumelele ka morao re tswelele pele kumele uyehova singasuki kuye ho batla Jesu kumele simnqule ngenyaniso re mo rorise ka nnete kumele sithandaze sihlale sikuye re rapele re dule re le ho yena zizinto ekumele ke zenzeke dintho tse tlamang ho after etsahala sesinedakele ka morao re thusale kumele sibe nodanki re kuye tlameha re be le tanki ho qala yena besicela hobane ne re but kopa now kumele sibulele jwale re tlameha ho leboha singasuke re sihlale ska tloha kumele simazise re ukuthi mo ubani tsebise hore ke mang singamyeki re se ka mo khona tlohela abantu ababazisayo abantu babo batho ba ba tsebisa batho kodwa ba bona. nathi kumele sazise uthixo wethu le rona re tlameha re tsebise modimo wa rona ngexesha ka nako uyohane ethathwa phansi johane a nkwang fatshe esiwa phezulu a isiwe hodimo uyoboniswa o ile ho bontshwa ukuthi how to worship God gore modimo o roriswa jwang masimdukumise kanjani re mo rorise jwang leliphi ihlobo ekumele sihlale naye ke efe tsela e re tlameha re dule le yena ulezwini lakho uyehova o re lentsweng la hae jehova hlalani kum nam ndihlale kuni dulang ho nna ke dule ho lona etsho kuJohn chapter a 14 tsho ho johane hlalani kum nam ndihlale kuni dulang ho nna ke dule ho lona abesetsho kwayena athi ndisahamba kwangoku a re ke sa tsamaya ndisayonilungiselela indawo salo zokuhlala ndiliselela bodulo ngoba zininzi endlini kabawo hoba di ngata ntho tsa kwayena athi akekho zawuya kuye le ena hore ha ona engayanga ngaye ujesu feta ho nna pele so ngamanye amagama ka mantswe a mang kudingeka ukuthi sihlale re tlameha kuyehova re dule ho jehova John, funda lo vesi yokugqibela mama khashu ye bala vesena ho qetela Verse 7. ya Eyokuqala into ephilileyo ifana nengonyama. ya Eyesibini into ephilileyo ifana nethole. Eyesithathu into ephilileyo inobuso obungathi bobomntu. ya Eyesine into ephilileyo ifana nokhozi luphaphazela. ya Verse 8.
zaye zone izinto eziphilileyo ezo ileyo naleyo zinamaphiwo ngamathandathu Zonke ngenxa zonke nangaphakathi zizele ngamehlo zingaphumli imini nobusuku Zingathini? zingaphumli imini nobusuku Singaphumli imini nobusuku. zisithi ingcwele ingcwele Ingcwele, ingcwele ingcwele inkosi uthixo Inkosi, usomandla uThixo Le- usomandla. leyo ikhoyo izayo Ikhona iseza o futhi. ne a le teng o teng mme o santse a le. Yayifithini ithi zingaphumuli imini nobusuku. Di se ke tsa phomola bosiu le motshehare. Masiyeke bamba apho lo ndawo iye. Sithethe nje ugqiba sithandaza. Re e bue re rapele. Ithi le nto E re nthwena uba zivelile ha di hlahile zonke ezi zinto zivelayo dintho tsohle tse hlahang zirepresenta uJesu, di emetse Jesu, ziveza ngendlela akhiwe ngayo. di mmontshagatsa ka tsela eo a ahilweng ka yona. Uzava omnye ke emnqula O tla utlwa e mong a mo rorisa amxelele uJesu a mo jwetse Jesu athi esinqeni sakho a re Esinqeni sakho. thekeng la hao wena ubhinqe ibhanti legolide, o kentse lebanta le gaufi athi ezinyaweni re zakho maotong a hao wena unxibe iimbadada zesiliva okanye zebronze, o kentse athi dipatata tsa bronze. emehlweni A re akho mahlong a hao utshawuza umlilo, ho tuka athi mollo iinwele zakho A re zifana noboya bemvu. borwa o tshwana le boya ba Zonke ezi zinto zivelayo dintho tsohle tsena tse hlahang zirepresenta di uNkulunkulu, representa modimo zirepresenta ngendlela yiyo di bontshagatsa ka tsela ezi le yona zihlele di etroneni. dutse troneng Nathi sisaya le khona rona re santse la teng kumele simveze Re tlameha re bontshe ukuthi ungubani hore na. ke mang. Jesus mamelang Njengoba sesiphuma emthandazweni jwale re ka re tswa thapelong esitsho a bua tjena uYohane Johane athi a re le nto imbizile okanye le voice imbizile lentswe la le mmitsitseng lithi ndifuna ukubonisa into ekumele zenzeke. le re ke batla ho bontsha dintho The tse tshwanang ho time usemthandazweni nako eo leng thapelong ungene ubukwa izinto ebeziqhubeka zisenzeka, o kene ho na le dintho tse neng di but tswela ngoku pele usemthandazweni empa ha o le thapelong uphakathi o emthandazweni le ka hare kunezinto ezenzekile ho na le dintho tse etsahetseng ezinhle nezimbi, tse ntle le tse mpe but kune-voice kathixo ibithetha nawe. empa ho na le lentswe la modimo le le bua le wena Yaqhubeka until kwaphela ifasting. la tswela pele ho fihlela ho fela fasting. Njengokuba iphela ifasting jwalo ka ha e fela lixesha lakho ke nako ya hao elobunyukele ngentla ya hore o nwelele ka hodimo ukwazi uyobona o izinto kgone ho lo bona dintho ekumele zenzeke tse after tlamehang ho ifasting, etsahala ka mora fasting because zikhona izinto hoba ho na le dintho ekumele zenzeke tse tlamehang ho etsahala but zizawukwenzeka empa njani. di tla etsahala jwang Kumele zenzeke ukule ndawo uthixo abeke kuyo. di tlameha ho etsahala o le Mamela tulong ya kuDaniel Modimo kuthiwane hobane o mamela o kuthiwa tabile le ndawo ume kuyo hore tulong eo e mong ho yona yeyona ndawo ke elungile, yona tulo e le lokileng ndawo ume kuyo tulo eo mong ho and yona wena ulihlobo lendoda wena o motho elungele a loketsweng ukusetyenziswa ho kuThixo. sebediswa ke Modimo Nawe le ngokunjalo wena ka ho tshwanang ulihlobo lomzalwane o mofuta wa ekumele mozalwane lisetyenziswe a tlameha ho kuThixo. sebediswa ke Modimo Ulihlobo o lomzalwane mofuta wa mozalwane ekumele linikezwe izinto kuThixo. a tlamehang ho nea dintho ke Modimo Awudingeki umuntu uzawukhala ha o hlokale motho a tla lla asathi mna ndiqhibile ndiphumile kwifasting a tla re nna ke kodwa qetile into ke fasting. endiyibhaqayo ndibuya ndinefika, empa ka re ke kgutla ke na le fika ndiphume nje ndingafumananga nto ke tswile ke sa kodwa fumana ndiphuma letho. nefika kuphela. empa ke tswa le fika Athi ra omnye fela ndingamathambo a re e mong ke masaho andifumananga nto. ha ke a fumana letho. Ezi zinto zinexesha lazo. dintho tsena di na le nako ya tsona Uprepherelwa kwakho O lokiswa awuzuprepherelwa nabanye abantu. ha o na lokiswa le batho ba bang Kunezinto zakho ekufuneka zenzekile, ho na le dintho tsa hao tse tlamehang ho di etsahala. bekhona abantu. ba le teng batho Kunezinto ekufuneka ho na zenzekile, le dintho tse tlamehang ho etsahala. bengekho ba le abantu. siko That batho is why uDaniel esheka yedwa bebaleka. ke ka hoo Daniel a That is sala why le Yohane ebizwe yedwa kungekho bantu. o na ntse a bitswa But le mong. ayoboniswa izinto ekufuneka Abo- ezibonile abontshwa dintho tsa ezizawukwenzeka after edlule kwezinye se izinto. tla etsahalang ka morao a fete dinthong tse ding Sithi ungcwele, uyingcwele, simana cela sibeke nyawo. Sithi ungcwele, sithi ungcwele, simana
Sithunyele. Sithunyele. Shadabanga dose temanda labasa. Edebeke dose telebasa. We're going to pray. We're going to thank the Lord. Thank you, man of God, for wonderful words. Sabela ncoba Thixo ngamazwi abaluleke. I have just come to confirm Nje ukuzoconfirm. heaven is open for us. Amazulu avulekile avulekele thina. Heaven is open for us. Amazulu avulekele thina. And I tell you now, Ngoku ndiyakuxelela the ngoku. enemy cannot stop what God is bringing. Ngoku uSathane ngekwazi ukunqanda lento iziswa nguThixo. The enemy will not stop what is coming our way. Ngoku uSathane ngekwazi ukumisa lento iza endleleni Maybe yethu. just to confirm as well. Nje ukuconfirma. Somebody read for me. Omnye Okay, andifundele. you don't need to read, I will read. Revelation 22 verse 12. It says, listen, I will come quickly. Jesus says to us, and I will give each and every one of you what they ought to have. They will receive this because of what they have done. Hey. Hey, Ama. Aha. Umvuzo wam unam Aha. ukuba ndivuze elonje ngoko umsebenzi wakhe uya kuba njalo. Ithini ngesilungu ezinye? Basuthu abasaleyo kanti. Ah. Uga msuthu mamjaki. Oh, okay. Behold, I'm coming soon. My reward is with me, Aha, my rod is with me. and I will give to everyone I will give according to what he has done. I will give everyone according to what they have done. We have done a lot. Bazalwane senze okuninzi. We came before the Lord in prayer. Size phambi kwenkosi As emthandazweni. the man of God was saying, Njengencoka Thixo bithetha. some they went for 21 days. Abanye baye nje 21 days. As they went for 21 days, we came for 40 days. Njengoba beye 21 days size for 40 days. And it's coming Ngoku uyeza to reward us. uzosinika imivuzo There's yethu. a reward coming your way. Kukhona umvuzo ozayo endleleni This yakho. was not in vain. Lento ibingelolize. It was not in vain. Ibingelolize. Even Daniel Nje noDaniel understood it was not in vain. ebeqondisisa ukuthi yena lena That's why akulolize. heaven had to come to him. Yiloo nto amazulu And engafanele tell him, aze "Yeah, yeah, kuye. yeah, 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 yeah.
angenela athi hayi le nto yenzile ishukumisa izulu, ntho e yentseng e tshukumisa le amazulu. nto siyenzile ishukumisa izulu. What we have done shakes the heaven. Stand up on your feet. Masimeni ngamanyawo zethu We're going to thank the Lord. siyobulela uThixo. We're going to thank the Lord. Ebene zango sujesu uye wasihola wase kwabala ebene zango sujesu alabashataria bahanda elemando sanda bayande resaya. We have come to say Ebenezer goes. Sizothi siyabulela Nkosi. We have come to say, Lord, you have carried us. Sizothi Nkosi sithwele. Lord, you gave us word to say. Usinikile ukuthi sithini. You helped us to even go to the mountain. Usincedile ukuthi sikwazi nokuya And you entabeni. spoke in the mountain. Wabe sowuthetha And nasentabeni. every promise you promised us, Kwaye kwazonke izithembiso we here sithembise to zona. say the enemy has no chance. Sizothi apha usathana The akanalo witches ithuba. have no chance. Sisithi amagqwirha akanalo They cannot akanathuba. stop the answer and the reward. Ngeke kwazi ukumisa impendulo kwaye It is coming nomvuzo. our way. Iza endleleni yethu. Shalamando lobosi karamaya. Indamando robosi andalabasa. Hey, I want you to sing another song Ufuna ucula enye ingoma that comes from the spirit. esuka emoyeni. Let's masiye again sabanye abantu sifuna esomoya manje. Let's leave the songs of others. Bible We want the says- songs of the Spirit. Come up hither. Come up here. Izani apha I will show you things. niza nibonisa I izinto. declare in the name of Jesus. Ndiyathetha ngegama You will likaYesu. begin to see things. Uzoqala ubona You'll izinto. begin to see dreams and visions. Uzoqala ubona amaphupho That nemibono. even people will be shocked Kwaye nabantu and bawumangala. begin to write down. Baqale babhale, qala ubhala Lala phansi. uphethe incwadi because Roba uzobona lithwele izinto ibhuku. ofanele uzibhale phansi. Because you will see things that you are supposed to write down. Yes, sir. Shalama kariabo sanda labasa. Abrodo shata labasa. Ebrodo semande labasa. Usithwele kwasekwala. Siyabonga. Siyabonga. Usithwele. Siyabonga. Usithwele. Siyabonga. 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 Jada bazoko paila da zanda mande beyanda. Siyabonga. Find where you can go in and begin to thank the Lord. Usithwele kwasekwala. Janda makosi adabaha. Siyabonga. Usithwele. Siyabonga. Ebesithwele nguwe. Siyabonga. Sibona isandla sakho. Siyabonga. Labakadosha tamande beyanda. Siyabonga. Lendo bosika labayata zaya. Usithwele baba. Kwasekwala. Ukhona umvuzo emva kwalokho. Ukhona umvuzo emva kwalo. Shadebe yadabo sayo. Ledebo satalia baha. Etebo satalabasa.
Sheke pariada sa. Ukhona umvuzo. Sizovuza. We'll see the reward. There shall be a reward. Let's open our mouth and thank Him. Thank the Lord for the reward. Eh, tabasa taba. Elemaya gadose teriabaha. Baba siabonga. Thank you for the reward. Thank you, Father, for bringing us to answer what, my God, we deserve. What is ours, the enemy will not block it. The enemy will not stop it in the name of Jesus. Thank you, Father, for opening the jobs, companies and minds. I'm calling people. Lord, you are touching contracts that are coming and that will take our children. Lord, we declare and we thank you. None of my children will sit without a word. None of them, none of them, none of them. All of them you will answer. All of them they're going to work. Thank you, Jesus, that we will not have girls and ladies that, my God, they will stand and say, I'm depending on anybody. They will be independent, I pray. When they get married, they will be independent. They will not get married because they want the financial freedom. Not my children, in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Somebody thank the Lord for everything. Just thank the Lord for everything. There is a peace of God that is coming into your house. Your marriage will never be the same. Your house will never be the same. Your children will never be the same. Begin to thank the Lord. Begin to magnify Him. In the name of Jesus. In the name of Jesus. You are the Lord and you are the King. You are able to do. You are the great I am. My God, you answer prayer. We are here, Lord, to magnify you. We are here to honor you. We are here to glorify you, to magnify you, to lift up your name in our heart. In the name of Jesus. Oh Lord, we thank you that you are giving us according to, my God, what we have done. And Lord, we have brought so much commitment and dedication that we have brought. And my God, more than anything, consistency, Lord. Father, we thank you, Father, that the same level and the same speed, Lord, we are not dropping the ball. We will be continuing with the same speed. My God, we thank you that we'll continue with the same level that you have put us into. You have placed us in another level. And Jesus, we thank you. Jesus, we bless you. Jesus, we honor you. In the name of Jesus, be lifted up and be glorified and be magnified in the name of Jesus. Lord God, we pray. Lord, we worship you. Lord, we magnify you. In Jesus' name, Jehovah, we pray. We thank you. In Jesus' name, we pray. Esinye isikhathi kubizwa ukuphila kwethu, uyalalela esinye isikhathi kubizwa uyalalela ukulalelwa
esinye isikhathi kubizwa okuphila uyalalela 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 Ey! uyalalela 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 ukulalelwa esinye isikhathi kubizwa ukuphila uyalalela uNkulunkulu Jehovah, the Most High God, the King of Kings, the Lord of Lords. We are standing even tonight and we are saying, Father, thank you for coming through for us. I want everybody to begin to go before the Lord and say, Funa wonke umuntu aye phambi kwenkosi athi He has come before me. uze phambi kwami He has come through. ungenelele He has come through for me. ungenelele I empilweni want you yami to rub it in the face of the enemy ndifuna nje uyizise ebusweni and bekasathane say, heaven is open for me. uthi amazulu avulekile avulekele mna Heavens are open for me. amazulu avulekele Things will mna never be the same. izinto ngeke ziphinde zifane Open your mouth and rub it in the face of the enemy. vula umlomo wakho uyigibisele emlonyeni Heavens are wesithathu. open for us. amazulu avulekele mna We are going to achieve things. We are going to do greater things. sokwenza into ezinkulu As a church, njengebandla we will harvest souls. sizohamba The enemy will not stop us. usathane ngeke asinqande We will go places sizoya ezindaweni that we never thought will go. ezange sacingelwa sofikela Thank you for kuzo. answering us. siyabulela ngokusiphendula Thank you for even giving more. siyabulela ngokunikeza okuninzi Thank you for even answering prayer we have never prayed. ngokuphendula imithandazo esangayithandaza Thank you, Lord, that even what we have done, siyabulela nkosi what we have ngakusikwenzileyo given to you, Jesus, nokusikunikele wena yesu has become sokube a sweet aroma. uba nje livumba elimnandi Has become a sweet aroma. kwaba livumba elimnandi We bless your name sikubusisa igama lakho for mentioning us, ngokuthi ubize for amagama putting us ethu in the list ubize amagama ethu kwilisti of people who are going to testify. labantu abazokufakaza My God, my Father, my Lord, my Jesus. thixo nkosi Shelebeke dosa mande beyanda. Lekurada basete lebesanda mande beyanda. Thank you, Father, even for people that you are going to marry. Thank you, Jesus, for the cars that are going to drive. Thank you, Jesus, for the houses they are going to buy. Thank you, Father. Thank you, Jehovah. Thank you, King of Glory, for the jobs that my God has hired them companies that are calling them non-network will sabotage their call. Thank you for the promotion. Thank you, Jehovah, for the new appointment. Thank you, King of Glory, for favor everywhere. Thank you for favor everywhere. Thank you for favor everywhere. In the name of Jesus.
Baptata, come and pray. Come and just thank the Lord. Come and thank the Lord. Just thank the Lord. We have come to the end of our service and we thank God. Sesifika esiphele sekonsithi We have pushed until this time. sipushe kwade kwafika It is kwexesha done in Jesus' name. sekwenziwe ngegama likaYesu. Ebeneza usiholile Ebeneza Ebeneza usiholile Ebeneza ukuphila babongcwele ngegama likaJesu waseNazaretha siyathandaza uNkulunkulu simema wena njengoNkulunkulu babongcwele sihambile endleleni babongcwele sihambise kahle siyaphila babongcwele simile kule ndawo babongcwele nikeza abantu bakho izinto zabo bazoyithatha egameni likaJesu siyathandaza babongcwele uNkulunkulu akade bahlupheka begula babongcwele namhlanje baphilisiwe egameni likaJesu babongcwele kade badinga imisebenzi bangayitholi namhlanje babongcwele imisebenzi bayitholile egameni likaJesu babongcwele siyathandaza emafamilini lapho uNkulunkulu bekungekho khona ukuthula wena uNkulunkulu uyakuletha ukuthula manje egameni likaJesu abantwana bakho uNkulunkulu abalala bengazile namhlanje uNkulunkulu uyakuletha ukudla egameni likaJesu babongcwele siyathandaza simema wena njengoNkulunkulu inceku zakho uNkulunkulu konke babongcwele sikhulumile sithi ngegama likaJesu waseNazaretha siyathandaza egameni likaJesu sibonga wena njengoNkulunkulu siyokubonga njalo egameni likaJesu babongcwele siyaphila namhlanje kungenxa yakho siyathandaza nakulesi sikhathi egameni likaJesu waseNazaretha thina singiza Ebeneza, oh, Uziho. Father, I declare, for those that are not feeling well in their body, I speak. Yes, Jesus. Lord, that Father, they are healed in Jesus' name. Headache, you are under arrest. Any pain in their body, you are under arrest. We declare total, complete, and permanent healing in Jesus' name. We thank God and we bless the Lord in Jesus' name.